لهکاری دو شکر آقا جیانه دنافبر واندا 65 سال هیه هر دو جی افسانه نه لهمان عشیره نه گراوی نه و سروکاتیا کنفدراسیونا ارتوشیان کرنه کنفدراسیونا ارتوشیان 12 عشیران پیکتی و لی هرمین هکاری وان شرنخ و قسمه کی باشور دجین ده داویه دا همان قدره دجین و هر دو جی به ببختی دین کشتن ام نها که خبردن ام پیشی شکر آقای مزن خبردن شکر آقای تترخان شیری سور خبرد ده سال 1705 دا شکر آقا سروک کنفدراسیونا ارتوشیانه اوله گلا شاغی رو دنی شکر آقا بکرین و گوتنین خوین قنج دناو جواکا هرمه دا پرت حسباندن و حس کرن والی فرماندار و بگن هرمه حسودیان دکن لو دمه ابراهیم بگ میره هکاریه چتجی عبدالله پاشا جی والی ارزرمیه او هر دو رایدار جبو سر شکر آقا بخون گورا خود کن یک لگوری لحف کرنه و بیوریجی ابراهیم بگ میره هکاریه هلده ده سر خون ابراهیم بگ لبره چند جاران خو جره باند بیه لی سر نکت بیه و جاره به پلانه که به بخت تفت گره شهر شکنای های جلیه من سلطان درباره و پلانی دا دو گوته هنه یک یا ملا محمود بازدیه یکشی یا چیروک بیش و دنگ بیشین هرمیه ملا محمود بازدی ده حکایت که خدا بحثا ببختیا لهمبر شکر آغاد که ملا ده بیجه که ابراهیم بگ جبو لحف خاطن قاصدین خودشینه با شکر آغا وی دعوتی مالا خود که لی شکر آغا وی ببختی باور نکه و دعوت وی شون واد که ابراهیم بگ وی جاری جی جبو سردانی دستوری دخوازه شکر آغا جی ریا مالا خود ددی ابراهیم بگ به یکینه که تی میوانداریا شکر آقا جپی خارن و خارنه به مبستا شوره ده دیوان دا به شکر آقا را تنها سر خود مینن ابراهیم بگ خواده گراوی جبو بیدیویه که ده نافبری دا گازی مروین خود که و ده مالاوی دا لیدخن شکر آقا دکش ابراهیم بگ جپشت دره دادایی بانگی مروین شکر آغاد که و دو بشه من فرمانا هایی پیکانی و شکر آغا کشت به سر سبیرا لشکرکی گران یه به گر کهون تشتکی بینن سرمه ین کوکاوه بقیلن و ملا محمود بازدی جسر و بیاره دو بشه مشهوره دو بشن جبو یه مریان باشه کس نامرتن ابراهیم بگ دوسا شکر آقا کروی مزن محمود بگ بیور دارد که او جور ودقد Ay,
ev lawjeya jinan derbarê Şekiraxa da li wê gavê lorandine. Dengbêjên vê lawjê distirên ji wan yek jî dengbêj Kerîmê Findiye ku ev stran ji bavê xwe dengbêj Findiyê Findî girtiye, bûyera kuştina Şekiraxa cuda ratigihîne. Li gorî gotina wî dibêjin İbrahîm Begê Mîrê Hekkariyê ji bo navçîtiyê dostê xwe Gorazê file dişîne ba Şekiraxa. Şekiraxa li hevhatinê razî dibe, Goraz di mala xwe ye şaxê da tivdarekê li hevhatinê dike. û xwediyên kêrê Şekiraxa û İbrahîm Beg dawatî mala xwe dike. Dema Şekiraxa diçe mala Goraz di rêda rastî rahîbekî tê. Haja rahîb ji plana bêbextiyê hebûye. Ji bo Şekiraxa nekeve dafikê jê ra sergirtî dibêje axa îro berana serjê dikin, berxa digurînin. Şekiraxa fehm dike lê naxwaze navê tirsê bîne ser xwe ve nagere û di mala Goraz da bi bêbextî tê kuştin. Helbet ertoşî xwîna wî li erdê nahêlin, lê mixabin rayedar serê Şekiraxa bi bêbextî dixwin. Şekiraxa kıştı hayl xaniye goroza, şehri zor kıştı hayl xaniye goroza. Erê em niha kê xeberdin, em niha jî Şekiraxayê biçûk. Bavê Ebûbekir axa xeberdin. Ev Şekiraxa jî di sala 1914 da serokê Konfederasyona Ertoşiyan e û di gundê Mervanê da rûdinê. Ev Şekiraxa jî bi kirin, rabûn û rûniştandina xwe qet naşibe axayên dinê. Bi alayên Hemîdiyan û ji dû wan bi alayên eşîran re jî li hev nake. Li wan salan dinya dikele, bi tev jî herema Şekiraxa lê ye. Di wê heremê da ji aliyekî ve Osmanî, İran û Rûs li hev dixwin, ji alî din ve jî Kurd jî dixwazin di nav vê bobeletê da ji xwe ra rêyekê peyda bikin. Ji bo vê Abdurrezzaq Bedirxan Beg di nav liv û tevgerê de ye û li gorî ragihandina wî Şekiraxa jî alîkariya wê dike. Li heman demê Cevdet Paşa walî û serleşkerê wanê ye. Haja wî ji tekiliya Abdurrezzaq Bedirxan Beg û Şekiraxa çê dibe. Xwedê giravî bi mêvanî diçe mala Şekiraxa. Gava Şekiraxa ji bo pêşwazîkirinê derdê ji niş gava gula dibarînin ser wî û wî dikuşin. Pevçûn çê dibe, ji her du aliyan jî çend kes disa tên kuştin. Lê xêr çi ye? Şekiraxa serokê eşîrê bi bêbextî tê kuştin.
شهر شکرای های جلیه